Marsien mi ukilian Mbappe na ke klub PSG. Khurnam ke PSG ya ke nam ladu. Arsien arwat ha ke Champions League. Bat ke legendai bahas tang kendiat ya ke Arsenal. Ban yok kur ya ke Champions League. Ha ke sin ke Bangkok ha ke history ke jongka. Hanrai penban ke bokanusip. Kam thau setia ya ke Arsenal. Ha ke bakal siap lim no na ke PSG. Leng ba ke penalti shootout. But mi no Arne Slot na ke klub Liverpool kumukus jongka. But mentala khamil tipat daw anda ni Airola ban shimti ya ke kam coach na ke Liverpool ban bujuli ha ke jikau Arne Slot. Kat bah bangi paipat na ke leng jong Neymar Junior. Pantik na coach Carlo Ancelotti ba unam chenchu nempan ke lashu ya ke squad list ke jongu nakabentak World Cup. Batkin yai up yau Neymar. Hadu ba undakot. Batkin nampan kala yau. Tementa perlok habangi paipat ha ka jingil ka final Champions League. Hapdeng ka PSG persyai ka Arsenal. Ka PSG kelala aban pelim ya ka Arsenal. Leng ba salalai gol ha ka penalti shootout. Hoi ha ka jingil ka ka Arsenal ka balalam kemat shua. Kata ada kebala aban tep ia ke gol ha ka menit ke ban riu. Leng bau kai Havertz. Bat kena ke gol kal nek hikum ju hadu bekut ke kelas tem. Da ka baka Arsenal marsin jot tep ia kena ke gol. Kala shu defend back ha ka bak borok sprungut ki player ki jongka. Ka ba pensyem jing ia ke PSG pan pai ia ke te gol. Andrai de ha ke kelamit. Ha ka menit ke ban ru pusau Dembele. Ulala bat pai ia ke te gol. Leng bak penalti. Ka ba pelong ia kini ki art ligi tim ban ia khai. Bat ke PSG kelala ban pelim ya ke Arsenal leng ba ke penalti shootout. Kabana Gabriel Ulamis ya ke penalti. Kumtahi ke PSG ro kelala ban khori ke nam ladu. Kaba Arsien arwat kata hakal sama ke baldep bat menta ke semoy. Kala ban job ya ke Champions League marbon. Hapo ke jing penya jong Julius Enrique. Julius Enrique bat ke klub PSG lala ban job hadu khat art ligi trofi. La League 1, Art League Champions League, Art League Copa de France, kawe ke UE Super Cup, bat kawe ke Intercontinental Cup. Kumjuru La League Trophy des Champion. Nakaleng ke Arsenal pat ke dia kesin ke ba ar ba ke poi yang final jeng ke Champions League. Kata na du snem arjar nru, bat mentau snem arjar nru. Hanre wala kata ru ke Arsenal hapo ke jimpen ya Michael Arteta. Kala ban job ia ke Premier League menta usnem. Kaba ke jing job khadu jong karo las lempha. Bat menta habangi pai na kaleng jong Kylian Mbappe. Sibun lami ki jing keno yo Kylian Mbappe pa ulong uta player. Ubos ni ubong. Namar Marsien ba umi na ke klub PSG. Ka PSG kala ban job Art League Champions League. Kat ba ke Real Madrid pat Marsien wan penyeso Kylian Mbappe. Ke Real Madrid ke yai klaim trofi. Art League samoy leka. Andre wala kata ru Kylian Mbappe. Manta ka samoy dang langkum top scorer. Jong ke Champions League kata kasan gol lala ban tep. Da ka ba Real Madrid ke siapun kut no ha ke quarter. Bat ha ke La Liga ru ude ma uhi u top scorer. Da ka bala ban tep arpusan gol. Ha ka ne ke samoy leka. Kublai shibun.